Mesna zajednica Kumane uspešno je privela kraju projekat sanacije dela zgrade Doma kulture u ovom naseljenom mestu, odnosno renoviranje toaleta koji su bili u izuzetno lošem stanju. Radovi su finansirani sredstvima kompanije NIS u okviru godišnjeg programa Zajednici zajedno, a njihova vrednost iznosi 800.000 dinara. Goran Stančić, sekretar Mesne zajednice Kumane, zahvalio se ovom prilikom kompaniji NIS koja je omogućila ovu značajnu sanaciju zgrade Kumanačkog doma kulture. Veoma je ovo značajan poduhvat za nas iz prostog razloga jer ovaj toalet koristi veoma dosta udruženja, veoma veliki broj ljudi. Tu su i deca iz KUD-a, tu je mesna zajednica, tu je bioskop, tu je Narodna biblioteka, tu su udruženja razna od udruženja žena nadalje, tako da s ovom pričom smo zaokružili jednu grupnu celinu gde će korisnici moći da koriste taj WC kako i treba da dolikuje. Što se tiče daljih planova, dugo najavljuje neko ČEZ, pa mi se nadamo da će raspisana javna nabavka u opštini Novi Bečej, tako da se nadamo da će svetlost dana ugledati za neka možda 2 do 3 meseca. Branko Svilengaćin, zamenik predsjednika opštine Novi Bečej, izjavio je nakon zvaničnog otvaranja renoviranog dela Doma kulture da je ovo samo jedan mali segment ulaganja u Kumane koje će uslediti u narednom periodu. Princip jeste da svako naseljeno mesto dobije određena sredstva, proporcionalno veličini. Prošle godine su to bile mahom škole, domovi kulture. Ove godine je najveći deo sredstava otišao u halu, a nakon toga u domove kulture u Očaru i u Kumanima. Zahvaljujemo se Naftnoj industriji Srbije što je na ovom pozivu uložila u našu opštinu. Nama ta sredstva uvek znače, svaka sredstva uvek znače, pošto problema ima puno i valja tih rupa zakrpiti dosta, pošto zaista dosta toga treba da se izrenovira, napravi, uradi i zakrpi. Prošle godine je uveden jedan novi princip u strane Naftne industrije Srbije, a to je da se ulože samo u kapitalne objekte, projekte. To su projekti nešto veće vrednosti od onoga što su naše udruženja navikla. Pre je to cepkan u mnogo manjih projekata, NIS je od toga samo inicijativno odustao i prošle godine se samo 4 projekta našla na spisku finansiranja. Pored projekta Mesne zajednice Kumane, sredstva kompanija NIS prošle godine su dobili projekti Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo, Mesna zajednica Bočar i Osnovna škola Josif Marinković.